Twi kusuka studio 2 nhlekando wa xikwembu mingisiro mngena lona FM nakwamukela kana ku Africa wa vulavula nikalanga pet mathebula ni warisimato wa jimo wa xitlangwa maxingiritano wa xicacana makuna lawa ndandandzi ntaka wena twi ni ri la studio 2 namutla ku ri ra vumbirhi siku ra makumembirhimbirhi ra n'hweti leya mawuwani lembe na magidembirhi makumembirhi ntlhanu enongona ku Africa wa vulavula wu humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa hi famba kusuka ku fika le ka awara ya mbirhi nhlekanelo wa xikwembu mingisari wa mina khensa swinene n'wina va swipano swa risima na vonge n'wana timaleke na mahungu ya misava ya awara ya 12 yan'wana mahungu ya ta landzela sweswi hi awara ya n'we nhlekani lowu kasi ke hi ta sungula hi twa nhlokomhaka ta ko ya hafu ku bile awara ya 12 kasi ke mingisaro munghana lona FM tinhlokomhaka leti hi lavaka ku va hi ti landzelerisa ngopfu namuntlha i timhaka leti ti nga mahungwini swinene ku yo sungula yi katsa ku yimisiwa ntirhweni ka ku va kumbe ka nkulukumba murhangeri eka xiyenge xa vuchuchisi eka South Gauteng ku nga advocate Andrew Chauke kasi ke hi ta tlhela langutana kambe na ku hlongoriwa ka holobye wa ndzawulo ya dyondzo la henhla na vuleteri dokodela Nobuhle Nkamani sweswo hinkwaswo hi leswi hi nga ta lava ku twana ku anamisa miehleketo ya wena ku onge president va nonoka kambe sweswo hinkwaswo ndaka leswi tintsolo Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka mgana lona FM kombandela na ku Africa wa vulavula 12 timinete ntsena ku bila wana ya 12 se bativa nawu ta va ri na bona hi bula na bona ka makale na vahleri va tipolitiki ku kahle kahle ku le ku endlekeni ka yini loko hi kha hi languta ka mhaka leyi yi khumbaka nkulukumba na mhani lavaya swidyondzeki hinkwaswo leswi hi vulavulaka hi swona kambe swi tikomba ungeti ku na mintlhontlhontlhontlho leyi nga kona na n'we kumbexani mi nga va ku mi ri na tinomboro ta advocate Andrew Chauke mi ni rhumela toho la ku siku rin'wana na mehe ni va nyika nkarhi wa ku va ta na tlhelo ra vona ma yi vomaka kona mhlengwe va ta va ta hi byela ku swihehlwehlo leswi taku va ri yini vona hi swoho hi ndlela yaleyo kambe ke sweswi wa hi la ku tatwa wena ku khome timhaka kwala u nga yingisela u ri kona u nga va u ri la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na u kuma audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za mi nga rivali ku hi kona ka Munghana Lonene FM Facebook page hi ku streamela twi kwalano loko la ta hi vona ku hi tshamise ku yini la studio hi le ku endleni ka yini kambe leswi mi swi tsalaka a hi swi hlayi nongono ku famba hi tinomboro leti 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku mi khomete hi timhaka hi ndlela yaleyo minjhani la Bushbuckridge la mi nga rivali ku ni mukhanselara number 1 hi ku ya hi premier Mandandlovu veri mina hi me mukhansela number 1 wa Bushbuckridge hikokwalaho ka ku va swirilorilo swo hambanahambana swa n'we swi ka swi ta ka mina hi ndlela yaleyo kambe na n'we mi nga ni yingisela kwala mi nga ni yingisela mi ri koho a hi tweneni ku mi khomete hi timhaka 0860002543 hundzulela na ku hundzulela mwaxi hi vana ku ya vanhu va kasi ku ya vanhu va malembe mangani kwala Mpumalanga lava kheti loko va teka n'wana un'wana na un'wana va teka hinkwavo va na age la mwaxi no ni fanele ni la ku ya na vanhu lava ku vatsongo ka va se ringanele ka ngomeni vo nghena la Bush no ni mitwini swi vula ku ni fanele ni kunguhata nhlengeletano na MEC wa dyondzo Mpumalanga ni na nhlengeletano na Kgoshi Mokoena ni tlhela ni kuma na nhlengeletano na premier vanhu va lava nharhu ni fanele va kuma hi kota ku twisisa ku kahle makungu ya vo hi wahi ku loko ku ve switano swi vula ka va fanele va cinca khalendara musi yi nga havi ku xikolo xi pfula namuntlha xi ya pfula n'hweti leyi taka a swi nge koti sweswo muhaxo sweswo voho va cinci mabela ya vongoma vo hi ku tingoma ti boha nkarhi wun'we phele ku ti sungula why ya vo yi hlwela ku ti boha nkarhi wun'we tingoma leti phela tingoma why va cinca khalendara ya xikolo ku ve tingoma ti boha nkarhi wun'we leti n'wana tihumi ta va tena huma tingoma leti nemetwe ene xin'wanyana va teka vanhu botwa mi twa kahle manetho ni mi va na mhaka ku xava vanhu lava va nga ngomeni va nwisa vanhu byala va nghenisa ngomeni hi nkani swa ku munhu hambi a ri munhu lonkulu a ri mukhalabye va n'wi nwisa byala se va n'wi teka va n'wi faka ngomeni a swi basanga hi yo mhaka ni ku ni ta fanele va na nhlengeletano na swiyenge leswi ni nga vulavula hi swona ku hi kota ku twisisa ku endleka hi ku
ko fana la ni nga ko a Limpopo swa khomeriwa sweswo swa ku koka munhu n'wi yisa ngomeni a nga swi lavi la bootcat va se tshama khomiwa la va endlisa vanhu lavakulu ngopfu va ku vana va tikulu va se tshama va pfuleliwa case la that's why sweswo na ku na vana va letso vana kwa xikolweni va tingoma nkarhi loko se na ku hisa ka hina nemetweni botome nemetweni 0860002543 se minitweni ne khoshi mkwena manethu MEC kambe man sweswi hi ku ka ku cinciwa cabinet na bona va lava kambe Zwane a nga cincangi se hi ta n'wi lava hi ta kota ku twisisa ku makunguhatelo lama a ma vulavurisani na kambe a hi tekeni n'wana mingisirilo nhleka Mjani bota mina hi pfukeni n'wana minjani Epukela exikala vito kusuka Tzaneen loko mi ze mi ku xikala vito kusuka Tzaneen se va mi tiva a swi na mhaka a mi fane vito xikala vito kusuka kwani nga kona so good side ku na mhaka lana mi twa mi rin'we mukhanselara wa le xifundzeni xa Mpumalanga lonkulu ne ku na mhaka ya patu ra kusuka a Khonhunku ya a Cottenburg ya vaya Manyeleni ndlela leyi a yi fambeki na magoji man'wanyani ku hi ngo va becha loko va swi nga sala kwalano va endla ku va travel swi lava mi va ta njhani va society nga ku ngo vela va kukula leswi nga sala because nga ku travel nga va yi antswa ku tlula the way yi nga xiswona sweswi a yi fambeki ndlela liyani laha maybe a wu fanele u famba 30 minutes from Akhonhunku to Cottenburg a kuma u famba ma 1 hour 30 minutes to ya ka 2 hours no ni tshame ni vulavula na premier va ku 25 26 24 25 la patu leri ra vona i nga ri vete 25 26 ya vete ra vona patu leri ri koho ka vona tanihi xifundza va ta ri endla ni ta vutisa ku va fika kwihi ro ya mi vutisa na ku ve nga swi nga tshata ka nkarhinyana kumbe va thunya leri nga koho then ku fa ku fambiwa nyana egraveleni ve a ku break ndhawu liya va fa va thunya ya va thunya leri nga koho then ku sala gravel at least va fa va lunghisa timhaka ta vona nemetweni vutomini nemetweni no ekhensile khenseni vutomini 0860002543 ni kona ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hi te mi nga ta na timhaka tihi kumbe tihi leti swikolo swi pfurile swi famba njhani swa ku pfula ka swikolo ku hala mi nga kona swi famba kahle ke mani swi twisisi ku kumbexani loko ni nga swi twisisi a ni ngoma yi tshwe vhiki leri nga hundza kumbe ku hela ka vhiki lori ku hi veka ko se ni le ku tivutiseni ku lava va baku ngoma lava swi twalaka ngeti va vitaniwaka hi vo va mayine a va tsandza yini ku tisa xirhami lexi nga koho sweswi hi ku se xirhami xi ta sweswi se ngoma ai mani amukela lama nhlekani botete papa minjhani hi pfukile minjhani hi pfukile ni vulavula na Husani Maphosi ka Minus Block 2 inkombo to mina botete hina xirilo mi nga hoxisi mi nga ku hina kwalaho mi nga ngheni a ni na byona vumbhoni bya ku mi rhumiwe wun'wana n'wina mo vula swa n'wina boto mina hi ve tiko leri hi nga wela hi laki ra ku kuma project ya water reticulation so ku tirhiwini kwala ku nga tirhiwa kona project a yi fikangi emakumu mara sweswi ku huma xihundla xa ku sayineliwe complete certificate ya ku project yi fikile emakumu a ku na la mati ku nghenisiwa 10 12 ya mimiti mara a yi fiki 50 ya mimiti leyi humaka mati kun'wana ko fika ku hambiwa emutini ku hoxiwa xiphayiphani ku xi koneketiwa ku hava so hi ringesa a hi sunguriseni hi marito man'wani mi vula ku 1 certificate ku hume certificate ya ku project yi herile ku ve hi ku tiva ka n'we tanihi vaaki va ka Mninginisi i Mninginisi block 2 ya hi ku tiva ka n'wina tanihi vaaki va Mninginisi block 2 ntirho lowu a wu endliwa laha wu helangi a wu helangi tota ai leswaku ai swi swa tiko leri ra n'wina leri xin'wana botet mati ka thangi leri va nga ri endla a ma nghehi
va ma hoxetela va ma cheletele hi ti-water card loko va cheka va kuma ku thangi ri pfuta hinkwaro a ku na nchumu lexi project yi nga fika emakumu ende siku rin'wana hi ve na executive mayor a ta hi va na mithini va tlhela nyika report a ku famba nyaniza ti-problems leti nga kona after hi ta vuya hi ta cheka ka ku swiphiqo swi tshamisekile na ivi a ta kota ku sayineliwa complete certificate a swi endlekangi swilo sweswo hinkwaswo se ko va mahungu ndlela ya ku project yi fike emakumu se loko hi lavisisa hi kuma ku mpela project yi sayineriwile yi fike emakumu mina yini xo komba sweswo mina vumbhoni bya sweswo mi swi vulaka yes leraku loko mina no ni rhumele ni vumbhoni byebyo mi nga ni rhumela ya ni ta byela ichepete na PSC a mi rhumela sweswi ni nga tsaka hi ku loko ku ve impela swi sayineriwile sweswo leswo hi ta lava ku loko va fika va mupani va kota ku hi byela ku va fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo kambe ni khensile ku va mi te na tlhelo rero mi nga rivali mi hi rhumela swo loko ku ve matsandzeka hi ra mintlhanu hi va hi ri giyani mi hi tisela koho hi ta kota ku xi vona xetifiketi lexi mi vulavulaka xona a ku na problem hi nga xi tisa right handed kwale a giyani no ni mi twile papa ni khensile swinene inkomo ku na un'wana a hi tweneni hi nga siyaka tlhelo mhaka ta mahungu nhlekani nhlekani bucalanga mpfukile hi pfukeli papa minjhani n'we awa hi pfukile a khensa isithole la lusaka a hi story na ku na bridge leya ya laha Ritavi laha xibedhlele xa Lithaba la bridge liyani yi le ku celekeni so yi na malembe nyana yi ri hi ndlela liya swi tikomba nga ri a yi le ku attendiweni so a hi ku kombela ku ri lava va nge le kusuhi na swona because we know very well ku ri va hundza hikwalaya va ri vona bridge leriya a va na mhaka na rona so a hi ku kombela ku ri va ri attenda before ri hi vangela ti-problem mi ri lehi kwihi kambe biloho rero mi vulavulaka rona pato ra kusuka etarantara xibedhlele xa Lithaba ya ku na bridge ya Ritavi na ri vona hikwalaha tlhelo ka xibedhlele kwalaha tlhelo ka xibedhlele bridge liya yi le ku celekeni hala hansi yi le ku gubekeni leswi swi nga na nghozinyana yin'wana leyikulu ngopfu ka vachayeri loko wo chayela ku nga swi lemuka u nga wela lahaya ro phemeka kumbe ro celeka hi le hansi ri le ku celekeni hala hansi hala ni okay no ni le kusuhi na swona va hi chekela swona va ri fika i swa va mongo ya va ta fanele va swi languta sweswo leswi ni khensile papa inkomo swa ndhawu leyi va MEC Ernest Rachweni a hi dzikeni nyana hi twa ku n'wina mi le ku hlayeni yini hi leswi nge le ku humeleleni endzhaku ka loko tolo ku hume xiviko xa leswaku holobye lowa wa ndhawu leyi dyondzela henhla na vuleteri i helele hi ntirho van'wana va ku a nga lo helela hi ntirho khalango mi nga zimixisiwa i yo susiwa kun'wana i yisiwa kun'wana loko ku huwinyana mi ta n'wi twa a tumbuluka kun'wana n'we mi ri yini hi ta twa n'we ka 0860 002 543 nongonoko i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM bongi n'wa mungwana timalek mahungu ya wara ya n'weta emsekwini sesi sweswo mingisero Munghana Lonene FM akume na rumbirhi timinete ntsena ku pela wara ya 12 a hi ku twi mingisero me tipolitiki ti fambelanaka na vuhleri bya wena lebyi fambelanaka na leswi nge le ku endlekeni DJ Sambodi onge timoya wena nga etlela ku rhula kumbe u nga setlela hi kota ku tiva ku i va mani lava va nga hoxa xandla ka ku famba ka yena andaka loko sweswiwani se lava va nga endla swona van'wani va ehleketeleriwa va khomiwini se loko va khomisiwile leswiya swi le ku hlanganiseleni xitori lexiya xi nga ta na Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi va te na hungu twana ku a va ku yini ka swin'wana swa swona. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecution enforcement officers, include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services.
They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. swin'wana swa leswi va nga swi vula se swi vula ku loko namuntlha hi twa va ku muchuchisi wun'wani a ku bumabumeriwe ku kumbexana a fanele a va yimisiwile ku va ka ha langutiwa ku i ringanerile ku a nga va ka xitulu lexi a nga ka xona malembe mambirhi lawa nga hundza ku nga ndleki nchumu ku nga ndleki nchumu malembe lama mambirhi ya za ya hela pfu hi kona namuntlha sweswi hi pfukaka mahungu ya lama ya ku va yimisiwe ntirhweni i swin'wana swa swivutiso leswi hi nga le ku vutiseni swona xiphiqo a ku ri yini nkarhi lowu hinkwawo ivi mi languta sweswiwani ku loko mo va mi landzelele hungu leri ri hlamuseriwaka ka vanhu ehleketeleriwa lava ekhoto namuntlha ku va hlangana njhani na vanhu vo fana na va the cat wa swi twa ku hayi cat khale ka hayi khale ka xandla xa president cat loyi a nga khotswiwi so i swin'wana swa leswi kumbexana a hi ta kota ku la ku ta twa kun'we mi anamisa miehleketo mi ku yini loko a wo va wa ka va DJ somebody sweswi ivi vanhu va ku kho va khomiwa namuntlha kumbe vhiki reri ndaka malembe mangani 2022 swi vula ku malembe ya nharhu swi endlekile swi vula yini a va ri ku lavisiseni himpela a va ri ku lavisiseni a hi mi tumiso na mina 0860002543 na ku endlela leri ra president ra ku vo fika va vula va famba hi rona swivangelo ku va ku ri xikombiso ku hina hi swi vonini ku mani dokodela Nobuhle a va tikhomisa ku yini ku ya hi leswi a va tikhomisa xiswona eka komiti ya timhaka ta ndhawu leya dyondzo la henhla kambe xivutiso i ku hi swona swi nga va hlongorisa na kumbe va hlongorisiwe hi ku a ku thoriwe van'wani vanhu lava va nga na vuxaka na van'wana tipolitiki ka switulu swa vutshama xitulu bya tibodo ta sita na se hina ho fana hi hleketelela a va hi byeli president nomeri 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM xitangoma hi lowu inhlekani hayi mjani botat hi pfukeri boti minjani hayi hi pfukeri Khensa botat ni kombela ku hlamulanyana leya ya lava nga tipolitiki la ya botat ma vona swi swa la kaya man swi swa la South Africa man swa tika man swa tika maendlelo ya kona i ku loko mo la ku langutisa ti-case leti ti nga le ku endlekaleni na South Africa loko ko ze ku dlayiwa munhu swa ha teka swi fanele swi teka ma 6 to 8 years munhu a ha lavisisiwa ku dyiwa timali ta la South Africa va ku swi yisiwa ka vo zondo commissioner swi jika swi yale swi swa swi hetelela swi hlupha man man because loko mo languta ku va ku karhi ku dyiwa timali swilo leswi nga le ku endlekeni ku dyiwa timali mi nga swi twisisi kahle ku milandzu ya kona yi helela kwini so mhaka yo fana na le man a swi tshamisekanga man man loko va vona nandzu wo karhi lowu nga kona a va voni vona ku loko va kuma munhu va n'wi kuma a ri na nandzu a va n'wi nandzu kunene va n'wi khoma mara loko swi ri hi ndlela leyi tile va ha vuya ka ndlela leya va hala ku lavisisa va lavisisa leswi swa ku swi hetelela swi dya timali ku hetelela va hetelela va ku South Africa yi na mali va ha lavisisiwa nandzu wa munhu wa hi one mara va karhi va swi tiva ku munhu wa wu karhi hi yena loyi a nga na nandzu wo karhi so swi swa la South Africa man swa lowu yisa man bophet nemetwe 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula hi yo mhaka hi ku se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula inongora ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi ku tumingisiro mina ku ri ku mali ya ku vulavuleni ni n'wi twe kha vulavula mara ni n'wi twanga kahle ku yini kama mtweni 0860002543 na ri teka riqingho ra rhandza ka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula isweswo mingisiro Munghana Lonene FM 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi ringeteni loyi hi twa ku angula ku inhleka bophet njani papa mina pfukeni n'wina minjhani ngana pfukiwa Khensa na mina na ku vona ya politiki man ya le hala ka ku hlongoliwa ka ku endla ti-commission to ka ti nga heli
mina mavonelo ma mina lamani mango why ku nga vi na leswi va ngo i ku khoma munhu loko mo langutisa USA leswi endlaka swona ka vanhu lava va nga duma va nga na timali yi va pfalela jele ku endla vulavisisi and most loko mo langutisa ti-case ta vona mfumo va kha wu wina hi ti-case ta vona because a ku vi na leswi va kotaka ku va kha va onha ka swona ka vulavisisi bya vona swo fana na lowa wa minister commission leyi ku ya hi mina yi nga laveki loko minister la za vulavula swi kuma ku khome evidence leyi ngo tlanga njhani kambe a vulavule sweswo musisiteme nga ka swona n'we mi vulavula hi yini kahle mina ni vuya hi mavonelo ya ku va kha ku endla ti-commission loko kha ku hlongoliwa vanhu hi swo mhaka hi yo mhaka ni nga hi vulavule hi swona hi sweswo leswi hi nge le ku vulavuleni hi swona hi vulavula hi timhaka ta leswaku ku na holobye loyi a nga hlongoriwa ntirhweni a hi wa ndhawu leyi dyondzo ta la henhla na vuleteri ndi khale ka leswa va holobye Senzo Meyiwa hi vulavule khale swo Senzo Mtunu iko hi vulavule a ni swi tikukula ku yini ku vuya vito ra Senzo Meyiwa minkarhi yo tala u fanele vulavula hi holobye Senzo Mtunu kambe hi le ku vulavuleni hi ku ve na holobye wa ndhawu leyi dyondzo la henhla na vuleteri dokodela no buhleng ka vanhu lava nga hetela va hlongoriwa tolo ani hi so hi lava ku twisisa swona mbona yini n'wina ka swona hi ku na president va hi byelangi ku va va hlongolela yini hi swa hi ku mi ta anamisa miehleketo ka swona tlhandla kambirhi sweswiwani leswi va nga vulavula hi swona lieutenant general Nhlanhla Mkhwanazi swi tikomba swi ka swi hlangana va ehleketeleriwa ka ku dlawa ka TJ Sambodi va khomiwi tolo va yile khoto namuntlha yi hundziseriwa mahlweni maswo se hi laha hi nga koho hina a hi amukeleni lo enhlekani tete minjhani papa mina hi pfukile n'wina minjhani a hi pfukile a kenzo mina ni la ku khomenta ka leya DJ Sambodi ne ya Nhlanhla Mkhwanazi mina na n'wi khensa swinene ka ntirho lowu saseka nga wu endla i ti hangalaserile tinyoxi se ti le ku lumeteleni one by one namuntlha ni vone article yin'wanyani leyi vulavulaka hi mhaka ya mastermind loyi Katiso Molefe loko nga yena mastermind behind ku dlayiwa ka DJ Sambodi va ku loko va fika le ka yena ndlwini ya yena va fike va kuma deputy president ya Patriotic Alliance Kenny Kunene a yimele ku va na meeting na yena se leswi swi hi kombaka ku ti-politicians ta hina na titsotsi letiwani ku na vuxaka lebyikulu swinene exikarhi ka vanhu lava hinkwavo va tivana loko ni swi vona loko ni swi languta kahle mina ku na vuxaka swinene ka ti-politicians ta hina na timafia letiwani leswi nga swi vitana tani ku kambe ku va va kume munhu a ri koho swi nga va swi vula vugevenga kumbe phela a ni ngo na mehe ni te tani mingiselo ya mina ni na maxaka masitutisi ku na vanhu va nga maxaka ya mehe swi nga ri na mhaka ku ni muhaxi kumbe ni yini ku na maxaka ya mehe se va nga tika hina hi ku loko vo tshika va kumeka swi vula ku na swi tiva leswi va swi endlaku ni nga kumbe va swi tiva leswi ni swi endlaku loko ni ri la Polokwane ku ve no swi tiva va swi tiva xi kona xi nga kona ene xi ta twala ku nga ri khale laniwani so yesi vuxaka byi nga va byi ri kona mara ko va coincidence na ku va politician a va kumeka layani a yimele ku va ka meeting a hi vuxaka ka vuxaka mi ta vonana hi ti-weekend mi ta hungasa hi ti-weekend ma swi vona so but mhaka nkulu ku leswi ni xi vulaka i ku ri van'watipolitiki va hina na titsotsi letiwani vuxaka byi kona swi provhiwile vo minister wa hina hi valava vuxaka byi ve kona na vokhet loyi a nga le jele sweswiwani hi leyiwani yin'wanyani ya Kenny Kunene na yena swi ya kwalaho but swi ta twala ku ya mahlweni a nga la ku veka yale ene xin'wana lexi nga ni chavisa hi mhaka leyi ya DJ Sambodi i ku va family onge titsotsi letiwana a vulo byeriwa ku mi nga khomeki nchumu a ni zange ni vona kumbe ni twa na wun'we wa family loyi a humela emahlweni a ta rila ku a hi koti ku pfuneka from ka maphorisa unlike loko hi languta case leya AKA papa AKA ya ku ri yena a ya tikhota ku ri yena a yimayima ka leya DJ Sambodi a ku ve ku ku nga twali nchumu va family no va tiva a hi va tivi since hina van'wana hi dina ku va vona ankosini va nga lahliwa hi rona a ku zangi ku twala nchumu va rila ku fanele ya vo Senzo Meyiwa va rilaka va ti-family kambe a na hala ku ta kwalani ka ku rila swi va pfuna ku yini ku a va fambangi papa Senzo la
va kha va rila va kha va ku ya no n'wana wa mina ni fanele ni swi tiva va ku hi va fambile va fambile mara va fambe kolomo va nga kona va fambe va zamini ku lwa nyimpi leyi vona va nga zama ku yila hi nkarhi walowo ma swi vona va zamini kwala va nga zama kona swi nga swi lo tsandza na sweswiwani va botsiwa senze va ha ri ku zamini kwala va zamaka kona case at least ya tlhontlheka yi twala but leya somebody leyiwani a ni tivi ku va femile a va lo pfariwa milomo hi yini but hi ta twa hi swona swi ya kuhi ene kwala ka kumi ku swo tala swa ha ri ku teni swi le ndleleni ni nga pfumelelana na n'wina hi ku loko mo languta xiyimo sweswiwani ku ya hi laha xi nga tshama ha kona ma swi vona ku i nkarhi wo leha ngopfu loko hi languta leswi swi nga humelela ka va DJ Somebody ku va swi tlhe swi pfumbunuka namuntlha vanhu va vhe va khomiwa namuntlha tata vuya tata leyi ku ta va filimi leyiwani yin'wana yo tsakisa mara yo vava ka vona obviously va ndyangu wa vona vo Somebody but ka hina vaakatiko ku ta va filimi yin'wana leyi nga dlina hi vona ku na mupresidente wa hina a ku na nchumu a xi vulaka leswi swi vavaka ma swi vona ka swi ta va swi endlekaka a ku na nchumu a xi adiressaka mara hi ta vona hi swona ku swi ta helela ku lexi nga heriki xa hlola kwala ka ku lexi nga heriki xa hlola ni ku ti vutiseni ku a yi ngo to tlhe yi fika yi wela amavokweni yo fana na malama ma Senzo phela ya Senzo se swi ndla 11 wa malembe a dlawile kambe a ku se boxeketa nchumu na sweswi ya Senzo koka ntivi ku xikona xi nga kona ku na swin'wana swi nga vulavuriwa hi kwalomu ka ti-podcast mara swi dlika ku mina swi dlina ku swi nyika hope nyana ya ku ta va na light at the end of the tunnel mavo but a hi yimeni hi vona cause a leswi le swa ti-podcast swi hluphe ku a hi vumbhoni byi tirhisiwa ku khoto no a hi vumbhoni but ku na laha swi tlhontlhaka kona ku swi ta nyika valava va nga khoma ti-case letiyani ndlela nyana if va serious na vona hi case leyi swi ta va nyika light nyana va nga kota ku cinca direction mavona va kota ku va zama engele yin'wana ya vulavisisi Nemetri Botomeni kesi swona dipiti 10 minutes a isip awara ya 12 nga kayeli xiphemu xa nangona ku xo hlawula eka nhlekani lowu halaya ka hafu ku bela wala yan'we hi ku khomela yini u ta twa wena u tshama ri endleve u nga suki kwala u nga kona kambe amukela n'wana mingiserelo hleka aye botat papa minjani na epfukele minjani Botomeni ehlayisekile a mi sunguli ku nghena n'wina ka Afrika wa vulavula se na hlamala ku hikokwalaho ka yini mi fane mi hefemule nga na mi chuwile ku va mi ri moyeni hayi ti-finance botat okay Botomeni hluphako inkombo mi rini na ku nghena ka leyiwani ya Somebody leyiwani ya leyiwani ya Somebody ma swi ta ku yi ni vuyiselisa ku hi botat ne yi ni vuyiselisa laha ka ku ri swin'wana na swin'wana lahawani tikweni ra hina ku ri u fanekele loko u ri munhu wa ku u na xiyimunyana or u na power a wu nge tekeliwi nawu ku ri nawu wu nge tirhi ka wena njhani na maswo last general Mtluni va vulavulini va ku no hayi man not Mtluni lavaya ve le KwaZulu Natal Lieutenant General Mkhwanazi ku tlanga rito ra vosisinyana yeah lavaya va vulavulini va ku ri no timhaka hinkwato ti kona sweswiwani ku na proof leyi hi kombisaka ku no himpela swilo leswikulukumba luya a swi vulavula hi swona hinkwaswo se ve le ku khomiweni lexi president a va faneke va xi endla sweswiwani a ni a va suspendini sweswiwani commission a yi fanekele yi canceliwa yo ya lavisisa swilo leswiya ku tekiwa proof liya kulukumba luya a taku na yona a ni proof liya yi tshamiwa hansi yi hleriwa ivi ya yi voniwa kahle ku proof leyiwani hi yona that's why va sungula ku khoma sweswiwani a va khomangi hi ku a va nga ri na vumbhoni sweswiwani vumbhoni lebyi ya kulukumba luya a nga byi tisa hi byo lebyi a byi faneke byi endla ku president va yima va tikombisa ku himpela va wu landzelela nawu wa lawa South Africa hi mhaka ku maswo sweswiwani loko hi ri na mhaka yo fana leyiwani lawani botat swa tikomba ku kulukumba luya mhaka yehe u tshame hansi a yi hlela ene a ni ma swi twa a ku a va rhumeli ti-task team letiya ta strong ta ku investigate mhaka yi va serious mhaka ta serious se hi leswiwani ti-result a kha ha ti kuma ku ndleka yini president a yimi milenge ivi ya hinkwavo vanhu lavayani va kukuliwa va suka lahaya xin'wana xi hi dlaya ku botat ma swi vona loko se swi ta lawani ka timhaka to fana letiwani i ku va hi ya teka vanhu lava va gadiwaka lomu ya ti-estate hi ku va hi ndlela nawu va nge hi pfuni ngopfu nchumu lavaya mhaka ku vona swi swo tala a swi va affect ku fanele ku famba kha ku tekatekiwa vanhu lavaya maybe for xikombiso hi nga suka hi ya vo Venda hi fika hi doba munhu wun'we vanhu lava va affectekaku ngopfu va nge le makaya
hi vona wu nga va tirheliku a mi ta swi vona ku nawu a wu ta tirha hi mhaka ku vanhu lava va nga ta va kha va humaka nawu hi lava affectekaka hi leswi a ni ta na swona na mi twa leswi mi vulaka swona mi nga si famba ni nga si teka un'wana mi yingiseri a ni lava ku kamba ku loko n'we mi ka mi ringanyeta ku a swi ta va kahle ku va ku khanseriwa commission mi ri yini hi leswi president va nga vula ku commission a yi ya lavisisa munhu yi ya lavisisa swiyenge hi ku hambanahambana ka swona xiyenge xa nawu xiyenge xa vuchuchisi xiyenge xa maphorisa hi ku ya hi swihehlo leswi swi nga tisiwa hi Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi. Lexi ni nga ta xi vula i ku ri loko ni ku yi khanseliwa i ku vumbhoni kulukumba luya u byi veki rivaleni ende sweswiwani ku kombisa ku himpela mhaka ya yena a yi ri na vumbhoni ko lava ku dirayisiwa nawu ku tirhisiwa nawu hi mhaka ku va na mali va tiveka wu nge tirhi va nge treatiwi ku fana na mina ni nga ta ku loko se ni onhini ku va na vumbhoni ni khomiwa kulukumba luya u humesini vumbhoni ku ya lavisisiwa byi ya futhefuthe hi ti-resource tin'wanyana swi hi vuyisela ndhaku sweswo a ku tirhisiwa vumbhoni lebyiya byi nga kona a ni byi lavisisi ku vanhu lava va nga kuma vumbhoni lebyiya hi lava va nga tholeriwa ku lavisisa byona hi swihi leswi swa different va nga ta commission yi nga ta swi endla ka leswi swi nga ndliwa hi lavaya swin'wanyana swo lava ku loko hi ri maAfrika ko va a hi na seyi a hi twakali no twakala loko a hi twakala a va ta swi tivisa ku commission liya a yi khanseli ku khomiwa vanhu va ya jele va pfaleliwa ku fana na vanhu van'wanyana so to swi twisisa ku lawani hi le South Africa na wu tirhela va lavaya vo fana na vo hina sweswiwani hi mhaka ku loko a ku ri wun'wanyana bothead na ku mi kombisa xikombiso xin'wanyana xo hanya ma swi twisisa sweswiwani kulukumba luya Mkhwanazi loko mi vona vanhu va kha va toyitoya va ringeta ku kombisa ku no we president pfula matihlo hi mhaka ku munhu lowuwani u n'wi hirhi ku a tirha ntirho lowuwani sweswiwani ntirho lowuwani u wu tirhile swi ku na ti-doubt ka munhu loyi a nga tirha ntirho lowu we nga n'wi hirhela wona ni mi twi lipoto me khensa tlhelo rinani inkombo ta khensa 0860002543 na n'wana ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM inkombo timineta hi seba awara yan'we awara yan'we mahungu ya misava na bongin'wa mun'wana ti maluleke un'wana mi yingiseri loyi nhleka minjhani Butbet hi pfukeni minjhani papa hi pfukeni va khoma leya minister wa education kweva loko ni kuma marito ya ku tolo president u n'wi fayarile yi ni tsakise ngopfu mhaka leyi because a hi swi languterile mbile mi ni twe yi vava last week ni ta ka vhiki leri nghena ri palamende a karhi a vulavula laha a ku i ta xava na kheka a ri dyana Dayton McKenzie ivi a hleka kwala se ni swi vona ku ri timinister leti ta ANC swi la ku ri va le ku hi deleleni va ri va loko va yise hi vanhu la palamende and a ri kwala swi vona ku va le ku endleni ka vuyado or futhi ri nge le ku humeleni ka department ya education kambe mi ri yini hi lava va nge leswi n'we mi ngi tsakelaka swona swi nga endleka ku nga ri swona swa ku holobye va hlongoriwile mi nga kuma ka va lo hlongoriwa vo lo redeployiwa va susiwe laya va yisiwe kun'wana sweswo a swi tivi i ntirho wa ANC wa ku loko munhu a honile ku va na redeployment va n'wi teka va n'wi yisa ka another portfolio se loko ve va ndla sweswo ma ha tsakake hi ku n'wi ri mi te mi tsakile hi ku vona ku ndleke leswi no hi lava ku vanhu va vhela va swi vona ku ri mfumo lowu nga koho leyi swi humelelaka a va le ku tirheni ka vana vo tirhela va langute timhaka ta mindyangu ya vona vanghani va vona swi lava va pfuleka matihlo na lasi ni vurile ku vana va pfuleke matihlo va swi vona se na yo loya butimana na mele va nga n'wi hoxa sili na ro i rin'wana ra masola a swi ni tsakisi leswiya a yi se yi lunga edepartment ya education hikokwalaho ka yini mi ku a yi se za yi lunga hi ku thoriwa ka tatana Manamela kumbe xandla xa vona hi ku n'wana i ri xandla xa ndzawulo liya lavaka ku thoriwa sweswi a va ri koho ka nxaxamelo wa tilist letiya ti nga tlherisiwa ta tisita na mitwa yeleyo phela mi swi lava swi humelele ka ha ri na blatant demand mkwe vanhu wo kuma loyi ka vanhu wo kuma sweswo swi onhakile because na ti-ghost students leti ti fandiwaku lava va fanele ku va ya exikolweni va yi lava mali yeleyo va nga yi kumi va va NSFAS a yi na mali va yi vona ku yime njhani
hayi mi ta na tlhelo rin'wana mi ri ku endla ka yini mi vula ku ku na machudeni lama va nge le ku va vuriwaka ku ve le yunivhesiti ya le kwihikwihi ku ve a nga kona munhu yaloye hi sweswo ene ka ha ri na blame mani loyi ka vanhu u fika a wela timhaka a kuma ti onhakile a nga ri kona se ti vhe ti wela henhla ka yena yena se hikokwalaho ka yena nga tihlantswi a ku hayi mani tivi nchumu ni yo hoxiwa la i ta yisiwa ka disciplinary hearing va ku i spoile the ruling party ya vona a swi endliwi leswiya ku na milawu ku a wu fiki la wa vona ndlelekano a wu hundza na methu na methu papa ni kesi eso butper inkomo 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula i mune timinete a xiba ora yan'we a hi tweneni ku lava vona va ri yini nhlekani Hey njani butper bota bena hi pfukeli n'wina minjhani hayi pfukeli a kenza hayi a ni la ku nghena ka le ya kumana so ku va na ti-case to karhi mi kuma so ti teka nkama ku ti attendiwa ku kumeka ku nga va na so loyi a nga na nandzu hi wini ku ya ntesweni boti tete if matsundzuka hi mikama lele ndzhaku Italy yi ze yi va ka xiyimo xa so for 7 years ku ri ku matsundzuka hi tiyembele ta tamani ta riyana a yi rhana hi mamafiya lana so mamafiya lama hi vona a va ri na power ya ku va kota ku byela lava va nga ti-politicians va va sapota hi timali ku ri va ta kota ku ri va va ndleni va va sirhelela ka swin'wana leswi no swi va swi affecta voho swi khumbana na voho swi ta teka ka leri tiko botpet ku loko mo languta mi ri xisuhana mi ngo endla case loko mi nga ri na vunghana byo karhi or mi nga ri na a certain organization leyi no son'we mi va mi tiveka ka yoho as a comrade mi pfaleriweni kambe a ku pfaleriwi un'wana na un'wana ke na lavo ka va nga ri ku macomrade botpet mo languta ku na leswiya swa ku munhu a ku hanga mi tivi as a person mara loko sweswiwani mi tirha ka munghana lowunene loko mi ri kwalani mi le ntirhweni loko mi ye ncuveni mi va mi ye ncuveni mara munhu a ngo heleta a va opponent na n'we le ncuveni a va hala tlhelo ku a ta kota ku mi byela timhaka ta n'wina a nga lavi ku yima na n'wina ku fana loko a ndlisa ku yini a ncuveni loko kumbexani mi heleta a mi ri ku be ncuveni a ku a ni ngo mi komba n'we sweswi mi tirha kwala ka munghana lowunene a heleta ku munhu n'wi ba kahle a ta kota ku a solva timhaka ta vanhu a sukela ta ntiyiso a vulavula ta mavun'wa se mavoko mi fanele n'we mi nga ha tirhi ntirho luwa maswitwa ku loyi i lava ku n'we loyi ntirho luwa mi wu tirhaka i vula ku a hi wona ka yehe mi fanele n'we mi khoma ndlela ya wrong kambe Afrika-Dzonga yi nga va yi lahleke kwihi ku yi ze yi tikuma yi ri ka xiyimo lexi mi xi hlamuselaka xa loko ni mi twe kahle xa mamafia loko mo languta botpete ku fika laha swi kombaka ku loko yi fika laha yi fike laha kako ku ta lava va langutaka mo languta swo ri kumbexani mumandleli loko mo languta ku na matiko lama ya sapotaka ti-organization to karhi ti-weapon se loko munhu a vona ku ndhawu yo karhi ku nga lexi a fikelela xilo xa xi lavaka a nga kuma va mani ku langutiwa lava va nga na power ya ku loko vo vulavula xilo hi ta xi yingisela ene hina va mbuyangwani laha hansi groundeni tindlopfu loko teliwa ku vaviseka byasi hina ho va byasi botpet ene loko swi fika laha ka ku va na ku case yi attendiwa sweswiwani botpet mi ngo heleta mi va witness ku ya pfaleriwa n'wena mi n'wi vonini loyi a nga endla mhaka mara n'we hi ku va mi tiva yinana loyi a nga na power ya macheleni lani botpet loko vo tala kwala van'wani va voho va hina ti-leader va nyikiwe tibeke hi timali hi vafana van'wani vantsongo mara hikuva munhu a vona ti-200 ti ta tibeke yaleyo va hi nyikaka yoho va nge hi machangani beke hina hi na sweli botpet tijamu na yena va ri swa hina va yi vona beke yaleyo va nge machangani beke yi tele ti-200 ta ku tlipiwa hi xavisiweni South Africa ku teka yoho botpet a va yi teki hi weapon la vo tlula drata simple ene already yo yi sade yi tekiweni swo ka swi nga tikomi vile no lava va tirhaka ka state vana va vanhu vo va ta yini na SARS ya leyi mi yi languta yi famba hi reverse yi na xigegela lani i kalechi yi koka hi tidonki na metelo pap nkesi no dank botpet enkomo seswo mingisela mngana lona FM tsundzuka
mavonelo yan'we ya tshama yi ri yan'we a hi ngheni helo hina tanihi xitichi kumbe tanihi vahaxi kumbe xitichi a hi nyika mahungu ya misava na vonge n'wa na Timaluleke nhlekani wa n'wina velonene ku ya mahlweni ta vuya yisa mahlweni ta ka mahungu ya misava ya ora yan'we na vonge n'wa na Timaluleke ya vonge Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Loko maphorisa ma kha ma tirha ku tiyimisela ma khoma swigevenga swi ya a tikhoto swi ya a tijele judiciary ya hina yona na yona yi fanele yi playa role ya yona yi nga tiloyara ta hina mi nga ri vanhu ku na lava va ku tiyimela va hola hikuva va kha va defenda xigevenga so loko va hola hikuva va kha va defenda xigevenga va boheka ku xi defenda hi tindlela hinkwato va kota ku hetelela va kote ku hola hi laha swin'wana swi nga fika swi onhaka kona kwalani because xigevenga okay va n'wi kume kahle munhu loyi wona va n'wi kumela swibamu endzeni ka yindlu ende ku kumeke na tinhundzu to yiva hi hina na va ya yisiwa a khoto mi fika mi vulavula mi tengisiwa mi khe mi vutisa swivutiso swin'wanyana ku a ku ri nkarhi muni i swi tivise ku yini mara swibamu swi kumekini na swo yiviwa swi kumekini na munhu i kumekini ma swisisa ku ri na system ya hina or na wena a wu tshamisekangi mo ni yi veka swa both side loko na ta nyika van'wana nkarhi a South Africa nawu wu tirha ka swisiwana aka vanhu lava nga na mali nawu a wu tirhi hi ku hetisela. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Mediphina mumelisi wa n'wina kwala Ncendana. Ka mhaka leyi mbalavulaka hi yona ya vukungundwani lebyiwa mina lexi xi vonaku i timhaka ta ku organized crime yi nge heleli ka swigevenga ntsena a swi koteki sweswo hi leswi ni nga mi byelaka swona se leswi vulaku ku va yi delayiwa na tibyi leswi vanhu va huma tikhoto va omothoso loko mo va mi swi langutini hambi bofu ra bofu ri nga kanetana na swona ku laha ku na ku ba matin'weti etlhelo se mhaka leyi nga kona timhaka to hinkwako swi organiziwa until ku ya fika amakumu a ku nge organiziwi swilo swi tsemeka xikarhi ku swi ta dlayisa van'wana swi fanele swi fika makumu ene laha swi fika kona makumu kwini i le ka judiciary se leswi vulaka ku na vanhu lava va kha va tirhisana na vanhu valava ku va swi va olova ku va va huma ku va swi olova ku va va kota ku hi byela where to get off na van'wana nga vanhu ntsena hi ku a ku na lexi nga ta xi endla mhaka yi fanele ya tingiwa court that's why ku nga ha ri na ku tshemba eka tiko leri inkomu Nhlekani Botpet aka Afrika wa vulavula mbalavula na Fanuel Raison Ngobeni Gandlani ka Khana muganga wa ka Davula mina Botpet loko nta angula ka leya tiministara na leswi nga ku humeleleni ku yimisiwa ka vona emitirhweni sisi mkulukumba loya Mkhwanazi a kumeka karhi a vulavula leswi a nga swi vulavula swihehlo leswi a nga swi kombisa ku i na vulavisisi na vuxokoxoko bya leswi nga ku humeleleni president va fike va pfuleka matihlo va swi vona ku hayi laniwani ku na mhaka yi nga ku endlekeni va sungula ku lavisisa va langutisisa hi matihlo ya vona va swi vona ku na fanela ku yimisa tiministara tin'wana entirhweni hi ku ya hi swiendlo leswi va nga ku swi endleni kahlekahle vanhu va thoriwini mara a va le ku tirheni ntirho lowu va faneke va tirhela wona kumbe ku tirhela vaakatiko va le ku titirheleni vona na maxaka ya vona mani ta ku president a va tirhi ntirho wa vona va humesa vanhu lava va thoriwe hi vona inkomo rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula.
sweswo mingisero mngana lona FM pemjambiri lexana ngana ku Africa wa vulavula ka mngana lona FM 10 minutes ntsena yibele awara ya 13 ku hashala wona tweak kusuka la studio 2 ile polokwane ila nga ko mingisero mngana lona FM kensel sunene kuba mi lombendlebe kensel sunene kuba mi ripemshan nongono kulo ta famba swingo kufika kwele ka awara ya mbiri nhlakani lo wa Xikwembu ila kubulana lo wantukulu I advocate Dokodela Tsietsi Ramatsekisa hibo ila va ku bulana vona nhlekani lowu hi twa ku kahle ku endleka yini ngopfungopfu ka langutaka timhaka leti ti nga hetelela ti va mahungwini mahungwini swinene lama yingiseri hi leswi hi vulaka hi swona swa ku ku hetelele ku va na ku yimisiwa ntirhweni ka nhloko ya xiyenge xa NPA South Gauteng advocate Andrew Chauke kasi NPA nayo yi avuwile ku yiva na South Gauteng yiva na North Gauteng kumbe yo va NPA hi ndlela yaleyo ke advocate Dokodela Tsietsi Ramatsekisa Ntukulu hi lava va amukelaka ku va ta pfuna hi ndlela yaleyo Ntukulu nhleka enhlekane malume wa muhashi na vangiseri va munghana lonene khensa swinene mani kumixana hi sunguleni kwalano NPA yi na varhangeri vambirhi aka swifunda ku fana na ti high court ku ve judge president I wun'we loko hi langutise xifundza xa Gauteng I xifundza lexikulu swinene ene xi tlhe xi va na tikhoto timbirhi leyi nga North Gauteng na South Gauteng se va switulu leswi I swimbirhi ku ya hi tikhoto leti ti nga kona kambe va va langutise na vukulukumba bya ndhawu na ku va yi ri ndhawu leyi nga busy swinene loko hi langutise timhaka ta milandzu ya vugevenga kumbe milandzu leyi va NPA va tirhanaka na yona kambe lawani swi ya ngopfu hi makana na timhaka leti General Mkhwanazi va nga ti paluxa lava ku swi vekela rivaleni ku ya hi leswi hi tivaka swona a swi fambelani ku yimisiwa ka vona ntirhweni swi va yimisiwa swi ka swi fambelana na mahungu ya lava tirhaka kona kumbe matirhelo ya vona laha va nga ku nga na swiheso swa ku ku na swiboho leswi vo ka va nga swi tekangi hi ndlela leyi yi nga yona kumbe hi ndlela leyi va swi fambelana na ku teka swiboho kumbe xani na mafambiselo ya swilo eka ofisi ya vona Director of Public Prosecution ya South Gauteng a ko va na swilo swin'wana leswi hi swi tivaka leswi fambelaka na ku kumbe xani hi twa ku veri va teke mali va nga tengisi nandzu wo karhi a swi kona sweswo ku ya hi leswi hina hi swi tivaka ku fika sweswi kambe hi fanele hi nyika nkarhi hi vona ku inquiry leyi yi ta famba njhani nakoho inquiry leyi yi ta va yi ka yi rhangeriwa hi vomani ku Director of Public Prosecution South Gauteng na vona va ta fika laha va nga ta veka xitori xa vona ka amahlweni ka panele leyi nga ta va yi ka yi endla inquiry kambe swi ta vula ku president va hoxe tatana kumbe advocate Andrew Chauke hansi ka basi ka ku xiboho xa vo va xi teke xikotlana na sweswi hi nga ka swona la tikweni ya ku kotlanisa ka swilo a hi swilo leswi kumbexana hi nga vulaka ku hi veka blame eka president kumbe hi veka blame eka tatana Chauke ni vona ngaku a nkarhi a wu lo fika information leyi a va yi lava hambi a ko va mindzuku hambi a ko va rini xiboho lexi a va ta heta va xi tekile loko ri ku information leyi va nga na yona va twa ku yi enelekile ku va kota ku teka xiboho xo fana na lexi a swo vula nchumu ku kotlanisa ka swilo ma swi tiva ku president wa hina va na ku nonoka loko swi fika laha ku tekiwa ku hi vulavula hi mhaka ya ku teka swiboho va teka nkarhi wa voho va langutisa swa voho ku fika kwalaha va nga satisfied va teka ku swiboho ku na swiboho swo tala leswi ni nga mi nyikaka xikombiso hi swona a ku hleketa ku hayi no public protector I suspenderiwa ku ile ku va laviseni kasi swilo swi a ku ri khale swilo swi famba ku nkarhi wun'wani ku nonoka ka vona swi endla ku swilo swi kotlanisa and then swi yisa na mahungu yo ka ya nga ri vona eka ti-members of the public ni kombela ni hundzisa xinavetiselo xa 30 second na ku vuya ni mi vutisa kahle ntirho wa advocate Chauke I ku ndla yini kahle loko va ku munhu loyiwani I murhangeri I va kha langutana na yini
na yini loko ta fanele ku ze ku fika la siku rin'wana va nga ta ku hayi swin'wana swiboho leswi nga swi teka a swi hetelela swi ku vangela ku hi ku languta ku xana i ringanerile u nga na ndzhuti Tshemba Clinton swi vula ku loko eka hi vulavula hi vuchuchisi a South Gauteng hi vo munhu wo hetisela lo a teka ku swi anamiseni sweswo loko mu loyiwani muchuchisi i ndla yini loko a za va nhloko ya vachuchisi hinkwawo i teka xiboho xa muxaka mani ku na swilo swo tala leswi va swi tirhaku xo sungula kumbexana hi nga vula ku fambisa leswi ku nga va hi nga vula ku nga va ku ri administration loko hi ka loko hi ya a court hi kuma ku na vachuchisi vo lava nga ringanela va fika hi nkarhi va reporta ka vona hi ndlela yeleyo kambe ntirho wun'wana wa vona wu kulukumba ku va wa ku teka swiboho ka ku tengisiwa milandzu masiku ku nandzu loko wo ze wu reportiwa emaphoriseni wu fanele wu ya kwihi ka vachuchisi after loko va endle vulavisisi bya vona ku ya ka vachuchisi hi vo va teka ku xiboho xa ku nandzu lowu va wu tengisa kumbe va wu tengisi na se swilo leswi hinkwaswo swi le henhla ka nhloko ya tatani Chauke advocate Chauke hi vona lava va rhangelaka vuchuchisi lebyiwani loko ri ku na xiboho xin'wana xo ka xi nga tekiwangi kahle kumbe xo ka xi nga fambisiwangi kahle loko swi ka swi ya hi ku nandzu wa tengisiwa kumbe a wu tengisiwi hi va hi langutise vona advocate Chauke se matimu ya ri yini va teke xiboho xi nga va fikisaka ku na swiboho swo tala leswi kumbexana swi vanhu va vulaku ku ya na hi maphephahungu na hambi ku ri ku swin'wana swa kona hi ndlela leyi swi vikiwaka hi yona aka maphephahungu swi va swi nga ri swona leswi swi nga ndlisa swona kambe swilo swo tala leswi va vulavulaka hi swona i milandzu leyi fambelana kumbexana na van'wana lava a va khumbeka ka tipolitiki kumbe lava a va khumbeka eka state capture se ku na swiyimisa swin'wana kumbe ti-NGO tin'wana ti vona ngaku a va teki swiboho swona kumbe ku na vanhu vo karhi lava va favor-ku loko va teka swiboho ku va nga tengisiwi hi ndlela yaleyo ku na milandzu yo tala leyi na van'watipolitiki hi mhaka ya ku nghenisiwa na tipolitiki andzeni leyi va twa kumbexani vona loko va hi langutisa va twa ngaku tatana Chauke a va yima na van'wana hi mhaka ya ku xifundza xa Gauteng ngopfungopfu xona xa South Gauteng lava nga kona mi ta tsundzuka ku na migingiriko yo tala leyi yi humelelaka ya van'watipolitiki milandzu ya tipolitiki yi va yi ka yi tengiwa kwale loko mo langutisa kahle ti-case to tala leti ti khumbaka van'watipolitiki ti kwala Gauteng se na xifundza xa vona lexi va xi rhangelaka hi xoho lexi kumbexani xi tikuma ku xi va xi ri a xikarhi ka milandzu leyi ku fana na ti yi tele ni ngo hlaya kumbexani milandzu mimbirhi minharhu ku na kumbexani ni twe vanhu a hi khale na va maphephahungu va vulavula hi nandzu wa former minister wa Zizikodwa ku ri ku humelele yini xiboho xa ku va kumbexana NPA yi nga ha yisi amahlweni na nandzu lowu van'wana lava va nga na mavonelo ya tipolitiki kumbexana lava nga ka ti-opposition na vona va hleketa ku kumbexana va londeriwa favor kumbe a va fanele nandzu lowu wu tengiwe hi ndlela yaleyi va swi vonisaka hi swona un'wana wa milandzu ya kona ku na nandzu wa tatana Brian Hlongwa na ku na vona se already mara va le court nandzu wa vona wu le ku fambeni kambe vanhu va hleketelela ku na swin'wana swo ka swi nga fambangi kahle nakona wu teke nkarhi wo leha hi mhaka ya ku kumbexana va hleketelela ku tatana Chauke a va ka va nonoka ku teka xiboho eka wona leswi loko hi langutisa ti-facts ni kuma ku a hi swona fayila ya vona kumbe doketa ya vona already a swi tiva ku yi tekiwile ka vona yi yisiwa a national office yi teka malembe yi ri a national office va nga ri na yona kambe yi te loko yi vuyisiwa va ya mahlweni na ku nghenisa nandzu luwa eka rholo va sungula ku wu tengisa ku na nandzu wa Richard Mdluli loko lava va ri nkulukumba wa mahungu ya hala ka intelligence mi ta tsundzuka ku va ve na nandzu lowu nga teka malembe yo tala swinene u ka yo ya henhla ne le hansi ku na kun'wana lava nga fika kumbexani ka milandzu leyi a va hi langutisile tatana Mdluli ivi va humesa milandzu yin'wana kumbe va yi vekela a tlhelo vanhu van'wana a swi va tsakisanga swo fana sweswo ku na nandzu wa halaya ku na nkarhi lowu ku nga va na mahungu ya ku
va ku tlherisiwa vanhu va le Zimbabwe hi xiyenge xin'wana xa maphorisa ivi na va vuchuchisi va nghenelela tatani Chauke na vona ku na xiphemu lexi va nga xi tlanga kwalaya se na vona va kombiwa hi ritewu kumbexani ku na swin'wana vo ka va nga swi fambisangi kahle kumbe leswi a hi swi vitanaka ku a swi dume ngopfu va ku Zimbabwean rendition swi tele nyana leswi ni nga mi hlayelaka swona ku langutisiwa swona kumbe va langutisa swiboho leswi va nga swi teka kambe hina loko hi langutise hi mhaka ya xinawu a hi voni laha ni nga tshama kona unless loko ku na information yin'wana leyi nga ta humelela hi inquiry loko ndzi va vulavisisi a hi voni xiboho lexi ku a va tala kumbexana muchuchisi wun'wana a ta va a teke xiboho xo hambana lexi va nga xiboho ku va n'wina mi teka xiboho mi ri muchuchisi a swi vuli ku mina ni nga muchuchisi wun'wana kumbe muchuchisi kuloni ni ta pfumelelana na xiboho xa n'wina eka nawu ku tirha ku kanetana nakona hina mavonelo ya hambana nyamuntlha ni nga teka xiboho loko xi ya khoto leyikulukumba va fika va xi cinca hi mhaka ya ku a hi voni milandzu ku hambana a hi voni milandzu ku fana hi vona ku hambana hi ku nawu wu ente swinene van'watipolitiki loko va ya khoto ve ri hayi leyiwani case hayi mina kahle hayi ni politically motivated a ni le ka swa tipolitiki se n'we va nawu loko mi fika ka swiyimo swa muxaka lowu mi ri yini mi ri Chauke va fela yini laha a hi vulavuleni hi ofisi ya vuchuchisi kumbexani hi nga langutisi ngopfu advocate Chauke na inquiry leyi va nga ku hi langutiseni ku vulavula ntiyiso vuchuchisi swi ta fana na vaahluri va ta tshama va ka va soriwa masiku na siku hi mhaka ya ntirho lowu va wu tirhaka swo boha ku loko va teka swiboho leswiya hina vanhu vaakatiko hi ta swi langutisa hi tindlela to hambana na hina hi nga dyondzela nawu swiboho swin'wana loko hi swi langutisile a hi pfumelelani na swona a hi swi langutisi ku fana se swa boha ku siku na siku loko ku tekiwa xiboho xi ta va xiboho lexi langutisiwaka hi vuenti ku huma mavonelo yo hambanahambana xilo xikulukumba i ku xiboho xi tekiwile loko ri ku xiboho lexi va vona xi nga twali kumbe hi vona xi nga twali yi kona ndlela ya ku xiboho lexiwani xi vekeriwa tlhelo ha swi kota ku ivi hi ya a tikhote hi fika hi endla ti-review hi endla ti-appeal xiboho lexi nga tekiwa xi vekeriwa a tlhelo kambe ku va va ri ka ofisi liya swa boha ku ta va na swivulavula leswi nga kona because ku fana na van'watipolitiki un'wana na un'wana loko se masiku lama swi le fashionini loko o ze a chajiwa kumbexana a ya a khote un'wana na un'wana is politically motivated se swi vula ku NPA as an institution a yi fanelangi yi langutisa ngopfu ku va yi tshama yi ka yi standiwa kumbe yi va yi tshama va ka va langutisa hi mapitsu lamakulukumba ku swiboha swin'wana vanhu a hi pfumelelani na swona va fanele va tirha ntirho wa vona ku ya hi laha constitution vumbiwa yi va byela ku hi vona ku a va tirhi va nga chavi nchumu va nga chavi munhu nakona va nga favor munhu Tokol khenseni nkarhi wa n'wina thank you dokodela advocate Tsietsi Ramatsekisi hi va hi bula na vona va hi fikisa ka hafu kupele ya vona ya 13 nongoneko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM xana ku nga ka ku endleka yini ka tipolitiki ta African National Congress ngopfungopfu ka ku yimisiwa kumbe ku hlongoriwa ka mani kumbe dokodela ka vanhu a hi koti mingiselo mina ku u ta angula ku yini mihleri va le ku teni endzhaku ka loko hi twe ku mahungu ya misava ya rambirhi ya ta yimise ku yini nhlekani. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. vaakatiko a ni tivi ku why hi xaniseka na ku hi hina hi nga khoma matimba a ni langute ti-interview ta le parliament minister of higher education u hlamula hi arrogance a ri ku jeni public yi langutisile mara loko ya ku voteni hi tlhe hi votela the same thing hi tlhe hi rila hi kwala mapatu mara vanhu lava va votela hi hina
why hi nga tlharihi as vaakatiko mi languta ti-video ta minister of higher education loko va mu questiona ni swi voni arrogance leyi nga tala mi yi vonile good pet mara ha swi vona swilo leswi ka ti-tiktok ka social media mara a hi endli nchumu as vaakatiko ya vhotela Mandela hi karhi hi rila ku vanhu va mibedweni swin'wana a hi government swin'wana hi hina ho ti endla Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Ele ka Mkanalo na FM komandela President Cyril Ramaphosa va tivisile eta ku susiwa aka xitulu xa vuholobye eka ndzawulo leyi ya dyondzo le henhla na vuleteri endzhaku ka loko ku ve na ku kombisa ku ka van'wana vaaki va nga tsakisiwi hi matikhomele ya holobye no vuhle nka vanhu kambe ke a va vulangi ku va susa hi mhaka ku vaaki a va kombisa ku ka va nga tsaki kumbe vumbiwa byi ri yini byona byi ri hi mhaka ku i xiboho hi va nga na matimba a va hi byeli ku va susela yini hosa hi hleketelela kambe hi amukeleni mihleri laha hi twa ku ku ve vona dokodela no vuhle nka vanhu va fike njhani ka xiyimo lexi xa ku va vona ka va ri na matimba na ku loko va vulavula swi tikomba ku va hi rivala hina va voti hi ku ya hi lava van'wana vanhu va vulavulaka kona. Good enough Mashego u yime kurunga. Good enough Nhleka Inhlekani Brapet na vayingiseri va Afrika wa vulavula mi vulavula na mukhanselara number 1 wa Bushbuckridge hi mina lo ani ka ni byeriwa hinkwaswo ni byeriwe na ku award 26 le ka khansela Hlatshwayo le a va khuleli switarata ni ta yi sala ndzhaku mhaka ya le hense na n'wina loko mi ri na swin'wana mi ni byela good enough ku hlongoriwa ka holobye wa tidyondzo ta la henhla na vuleteri swi le mahungweni sweswiwani kumbexani hi nyikeni xifaniso xa ku n'weta ni hi vahleri mi vona yini la ka ku hlongoriwa ka Make Mkabane ndzi swi vona ku ri President Cyril Ramaphosa swi endle mhaka ku ri amkhomisa tingana ku famba hi nawu la Afrika-Dzonga kumbe constitution Mkabane i munhu la tirhelaka tatana Ramaphosa ka cabinet a ri holobye ka cabinet ya a tirhela yena so parliament la a komberiwa ka kona ku ri a ta loko ku na leswi va lavaka ku swi tiva lava ku swi vutisa ka yena hi nkarhi leyi a lava ku vutisiwa hi mhaka tisiti ku ri a chela vanhu va yena a chela vanhu va vana va Gwede Mantashe ka tisita leswi so hi nkarhi leyi a nga fambi a ya le parlamenteni ku ta a ta rhumela tatana Manamela na van'wanyana ndi vona ku ri leswi swi khomise president Ramaphosa tingana so a vona ku ri ku na ku ri a tirhi na munhu wa ku ri a nga hloniphi parlamente hi nkarhi wa ku ri parlamente ya ko va yi khome government of national unity swi ta pfuna ku ri a mususa ka position leyi a ta kuma munhu un'wana a ta mfaka ka position leyi ni vona ku ri mhaka tingana hayi ku ri ku na pressure yin'wana ku ri Ramaphosa u tirhe yona se loko mu ku a khomisa president tingana hikokwalaho ka yini va nga yi byeli sweswo president va ku hey kuze ni n'wi hlongole mhaka ku a ni nyumisa a ndzi ri mhaka ya koho Brapet ku ri loko ku sungula ka kabinete leyintshwa loko president a lava ku hlawula kabinete ya yena ka ANC va tshama hansi va vulavula ku sungula ku ri Women's League ta kuma ti-position 6 ya tsevu ya ti-position kumbe ta kuma khume ya ti-position youth ta kuma ti-position leti njhani so loko holobye wa nsati a endla swilo swa ku swi khomisa president tingana kumbe a endla swilo swa ku swi humelele president ku laveka ku sungula a languta ku loko ndzi mi hlongola munhu leyi ni ta faka mani a nga hlongoli munhu a faka wa xinuna ka deputy a faka wa xinuna ku laveka ku ri ku balansiwe ku ri ku nga rili vanhu va le ka Women's League so sweswi hi mbonye ku ri munhu wa ku ri una arrogance ene hinkwerhu ya tiva ku ri munhu wa ku fana na Ramaphosa na matimba ku tala ngopfu mara ku na munhu loyi a nga vulavulaka leswaku u komba arrogance loko a vulavula na vanhu va la Afrika-Dzonga na loko u komba ku ri nkarhi wun'wana ku na pressure so u na brand ya yena tatana Ramaphosa brand ya ku ri u ti yakele yo hi nkarhi wa COVID ya ntsombano wa ndyangu va ku family meeting so sweswi loko se munhu wa ku fana na Nkabane a endla leswi a swi endlaka swi komba swi endla ku ri vanhu va languta president Ramaphosa ku ri swi tikomba ku ri a nga swi koti kahle ku fambisa ndyangu wa yena a nga swi koti kahle ku fambisa vaholobye va yena so a nge byeli ku ri man hlongole munhu loyi mhaka leyi ku ri ku na vanhu va ku tala va ku ri teka nkarhi a nga va hlongoli vanhu va ku fana na vo Similani ku na leswi vulavulaka ku ri swi endlile ka VBS mara
loko a vulavula unge voni arrogance ku ri munhu loyi munhu ku ri u vulavula swa ku swi ta komba ku ri boss ya yehe a ku na nchumu leyi nga yi endlaka so ni vona ku ri president Ramaphosa langute mhaka ku ri a nga yi parlamenteni ku ri fana ku ri a nga pfumelanga ku ri a ta ka yehe a ta byela yehe ku ri endleni ku ri mhaka ku ri na ye Ramaphosa nkarhi wun'wana va lava ku tiva ku ri vaholobye va endla yini hayi u ku byela yehe mara i ku byela parlament a ta dyondza kahle ku ri va vulavula njhani timhaka ta vona. Van'wana va ri swilo leswi endliwe mhaka ku a ku ri na ku chuseta ka vandla ra DA xikombiso va ku loko mo ka mi nga lunghisi swa n'wina swa va Nkavane na va Simelani a hi vhoti loko swi ta ka timhaka ta ku vhota ka mpimanyeto leswi nga ta endliwa minduku se va nge hey ku ndlela ku minduku ku nga vi na ku ariwa ka timhaka ta tin'wana ta ti-budget vote swantswa hi basisa mhaka leyi. DA yi vulavurile mara kahle DA Brapet i vona lava byelaka vanhu va la Afrika-Dzonga ku ri vo i ti-constitutionalist i ku ri vo i vanhu lava va tshembaka leswaku swilo swi fambisiwa hi constitution and loko u hlaya constitution ya ku byela kahle ku ri matimba a ku hlawula voholobye na ku hlongola voholobye matimba president a ku na pressure leyi ni vona ku ri nga huma handle leyi nga endlaka leswaku president a swivula swin'wanyana DA vulavurile i nkarhi wa vo Similani ku ri ku laveka munhu la hlongoriwe i vulavule makaya van'wanyana a yi vonanga president a endla nchumu i vulavurile ku ri i nkarhi leyi a ta sayina bela bill ku ri va ri DA ya va approve va ta endla yinini minister wa koho holobye wa koho wa DA Ndimbone na ye a nga vi koho nkarhi leyi president a sayina DA i ta vulavula mara a ni voni ku ri leswi i swi endle i mhaka ya DA ni vona ku ri swi endle mhaka ku ri kambe a ku ri mhaka DA a nge hlawuli Nomusa Ncube ku ri ku ta va ye deputy ku ri Nomusa Ncube na ye loko u languta mhaka leyi ya tisita na yoho a ri koho ka ye ku ri i munhu loyi ku ri Nkavana a lava ku va nghena ka tisita na yena so i mhaka ku ri na sweswi mavabyi ya politika a nga tsakanga ngopfu i mhaka ya Nomusa Ncube so ni vona ku ri a ta tshama a ta mhlongola mara u kuma leswaku a nge faki Nomusa u ta tshama katsongonyana endzhaku ka vote ku va kona a ta faka Nomusa Ncube mhaka ku ri na ye DA nge mi rhandza a yi lavi leswaku a ta va ka xanka xa holobye wa dyondzo. A hi hetseleni SACP a Limpopo a yi kha yi contesta wadi yi hume na 1% ka mbuyelo wa koho swi vula ku yi pfa yi lava ku tiyimela yi ri yoxe loko na landzelela tipolitiki khale a ni twa yi nga ri tatana Buti Manamela i va SACP se loko ka ha ya mahlweni ku va na vaholobye va SACP swi vula yini hi lava va pfaka va vula ku hina ha huma yini. Tatana Manamela a ni SACP leyi a nga yi khandziyanga i famba u sungule khale na yoho i munhu wa ku ri a ri ka YCL u dyondze koho kwale a hi munhu wa ku ri kumbe va ta ku fana na vo Blade Nzimande na vo Sule Mapale na vo Manimani so leswi ANC swi vonaka ka munhu wa ku fana na yehe i ku ri a ni voni ku ri loko va vulavurisana na yehe wa pfumelana na mhaka ku ri SACP i ta contesta nhlawulo i lembe leri taka kumbe i lembe ra 2029 so na vanhu va ku fana na vo Blade na vo Gwede Mantashe a ku na nkarhi ku ri a ri ya mutshamaxitulu wa SACP so leswi va swi tivaka i ku ri mhaka ya SACP ya ku contesta kahle i mhaka ya malunga SACP ya ku ri a le handle ka mfumo vanhu va ku fana na vo Sule Mapale na vo Manimani lava ku va nga la ka mfumo u nga ti va vulavula ngopfu hi mhaka ya ku contest ku ri loko va lava contest va veka va huma sweswi va ta pfuna ku contest so SACP Brapet a yi na swilo leswi va ku na infrastructure hi xilungu ku ri lava ku tlanga bola mara ku na ground la fanele ku tlanga ko mara u byela vanhu ku ri wena lava ku tlanga bola wena so leswi swi ta va dyondzisa swin'wanyana ku ri ku na ku ri va ta huma va ku va ta contesta nhlawulo swi ta va pfuna ngopfu ku ri kumbe va lungisa ANC leyi va yi khomeka ku ri va lava ka tripartite na yona so Buti Manamela yehe ka position leyi va mu nyike ya vuholobye khale a ri xanka xa holobye ene loko u languta varhangeri lavatsongo va ri va sungule va ri vatsongo u nga languta vo Julius Malema vo Pule Mabe vo Flash Bambu
u ta kuma ku ri va ku tala va vo ku na scandal switsongonyana le skeleton yani lesitsongo small skeleton mara ku na munhu nga vulavulaka ku ri a ku na kun'wana la butimani namele va va vulavula ku ri u dye mali kumbe u kume mali ka mani so ni vona ku ri ku mi faka ka position leyi va lava ku ri va mi nyika matimba leswaku loko ku sungula mhaka leyi ya ma-SACP 2026 a nga vi un'wanyana varhangeri va SACP lava ta humaka va sungula ku vulavula kon'we ANC. Good enough kensini ka ron'we Khensamela. famisa sweswo good enough mashego eka Munghana Lonene FM hleli byebyo gimeta kwalani ta ka xiphemu lexi hi nga ku tshembisa xona kusukusela leswaku ku na xiphemu xo hlawuleka lexi hi lava ku hundza hi xo kambe ku va hi ya ka xona a hi fambi hi ndlela leyi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ungayele lexi eka Afrika wa vulavula. Loko maphorisa ma kha ma tirha hi ku tiyimisela ma khoma swigevenga swi ya a tikhoto swi ya a tijele judiciary ya hina yona na yona yi fanele yi playa role ya yona yi nga tiloyara ta hina mi nga ri vanhu ku na lava va ku tiyimela va hola hikuva va kha va defenda xigevenga so loko va hola hikuva va kha va defenda xigevenga va boheka ku xi defenda hi tindlela hinkwato va kota ku hetelela va kote ku hola hi laha swin'wana swi nga fika swi onhaka kona kwalani because xigevenga okay va n'wi kume kahle munhu loyi wona va n'wi kumela swibamu endzeni ka yindlu ende ku kumeka na tinhundzu to yiva hina lava ya yisiwa a khoto mi fika mi vulavula mi tengisiwa mi khe mi vutisa swivutiso swin'wanyana ku a ku ri nkarhi muni i swi tivise ku yini mara swibamu swi kumekini na swo yiviwa swi kumekini na munhu i kumekini ma swisisa ku ri na system ya hina or na wena a wu tshamisekangi mo ni yi veka swabotipet loko ni ta nyika van'wana nkarhi a South Africa nawu wu tirha ka swisiwana aka vanhu lava nga na mali nawu a wu tirhi hi ku hetisela. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ungayele lexi eka Afrika wa vulavula. vaakatiko a ni tivi ku why hi xaniseka na ku hi hina hi nga khoma matimba a ni langute ti-interview ta le parlamente minister of higher education u hlamula hi arrogance a ri ku jeni public yi langutisile mara loko ya ku voteni hi tlhe hi votela the same thing hi tlhe hi rila hi pfala mapatu mara vanhu lava va votela hi hina why hi nga tlharihi as vaakatiko mi languta ti-video ta minister of higher education loko va mu questiona ni swi voni arrogance leyi nga tala mi yi vonile Woodpert mara ha swi vona swilo leswi ka ti-TikTok ka social media mara a hi endli nchumu as vaakatiko hi ya votela Mandela hi karhi hi rila ku vanhu va va mibedweni swin'wana a hi government swin'wana hi hina ho tiendla. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela. Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. sweswo mingisela Munghana Lonene FM 12 timinete ntsena hi xiba awara liya ya 14 nakona ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM yimana ku byela a hi ku byela kusukusela ku ri ku na mahungu yo tsakisa swinene lama hi nga khomela wona ku na xiphemu xo hlawuleka ka nakona ku Afrika wa vulavula sweswo ni vhele ku byela ku mahungu lamo tsakisa lama ya fambelana na Xitsonga Music Awards seke a hi amukeleni mufambisi wa nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga ngopfungopfu ka timhaka ta xibindzu a Limpopo tatana Madikana Machila tatana Madikana nhlangano yi amukeleni ka Munghana Lonene FM nhlangano Woodpert hi khensa ku va na n'wina la ka Palamende ya Rixaka a khensa swinene la ka Palamende ya Rixaka hi lava mahungu lamanene minkarhi hinkwayo n'wina veri mi khome mahungu ya kahle ya Xitsonga Music Awards ku endleka yini? As usual, I think let me start off by taking this opportunity to send my words of appreciation to two gentlemen. I think the first one is our mayor in Tsanin, Councillor Jason Mulapisan, and then the second one is Councillor Shai, Pule Shai. That when we came back after COVID and relaunched the Xitsonga Music Awards, they opened their gates and welcomed us there. So it's very, very important that we come back to our listeners and say the agreement that we had with them was for about 3 years. And we had a massive, a great show for the 3 years that we've been there. We've seen a lot of great economic spin-offs for the municipality.
We also, as Mungana Lonene, have made a lot of beautiful partnerships in and around Tzaneen, Nkwankoa, and in this province, large. For the very first time, Standard Bank came on board as a sponsor. Dr. Professor Tlati came on board also as a sponsor. We had CTM, we had IMPRA, we had Sports Arts and Culture, we had Limpopo Tourism Agency and all of that. So you can tell that the 3 years that we were in Tzaneen were quite great. So thank you. Thank you to our listeners, our supporters, the different communities in Tzaneen that supported us. Thank you also to the provincial government, because in the process we had to collaborate far much better with the Department of Education. As you know, these metric things that were happening around that zone. So it's time to open a new chapter, and we are here today to say to our listeners that for the very first time in the history of the Xitsonga Music Awards, we are now children of Bushbuckridge Municipality. Oh, so officially, officially we are moving the XMAs for the very first time to Bush, ka Lagatula Mahash, and we have seen the love and appreciation, particularly from the Honorable Mayor and the Premier of Mpumalanga, and the many other sponsors that we came across in our quest to find a new home for the XMAs. Oh, okay. Loko ma vulavula sweswo iman ngenisa executive mayor ni twa ku vo va ri yini tanihi masipala loko xiyimo xi titani executive mayor councillor Lydia Marwane namuntlha swi be kahle councillor number 1 wale Bushbuckridge. Mayor enhlekani Butpet xikan'we na MDK Butmadikana Majila na vaingiseri lavo saseka va Munghana Lonene Makomba Ndlela. A khensa swinene hi twa mahungu ya kahle ya ku ri n'wehe na vafambisi va hehe miri na n'waka Xitsonga Music Awards ya vu20 ku ta va ku ri n'we va rhurheli. A hi sunguleni ka ku mi titwa njhani na ku swi vula yini ka masipala wa n'wina hi ku angarhela? Yima ni vula Butpet na vaingiseri hinkwavo ku hi titwa hi tsake ngopfu na leswaku swi vula leswikulu ngopfu ku va hina hi ri Bushbuckridge Local Municipality ehansi ka provincial government ya Mpumalanga leyi rhangeriwaka hi Honorable Premier Mandla Ndlovu ku va hi ta hosta kumbe hi ta rhurhela. Hi va tirhisa rito ra Xitsonga, hi rhurhela masagwati lawa timasipala to tala ti wa lavaka, including na timasipala leti nga le Gauteng. Loko hi languta tindhawu ta le Tshwane na tin'wanyani tindhawu ku na vayingiseri vo tala lava yingiselaka Munghana Lonene, ku fana na leswi a Bushbuckridge ku nga na vayingiseri vo tala hansi ka masipala wa hina lava yingiselaka Munghana Lonene. Eka hina hi twa hi kateke ngopfu ku va hi kote ku navela hi tlhela hi fikelerisa ku navela ka vaakatiko na vayingiseri va Munghana Lonene. A va tshama va huwelela na tsundzuka loko mi karhi mi endla mintirho ya n'wina ya ku famba mi karhi mi promota 60 years, a va huwelela va ku vuyani hi lava ku mi rhurhela a Bushbuckridge kutani hi va endlele swona leswi swi navela vayingiseri va Bushbuckridge lava va yingiselaka swinene Munghana Lonene. Lexi hi tsakisaka ngopfu i mhaka ya leswaku loko mi ta languta ti-Metro Awards leta ti hi teka ti hi yisa kona le eMbombela na ti-Exma leta ti hi teka ti hi yisa Limpopo. Sweswi tindlela hinkwato timovha milenge ti kongoma a Bushbuckridge ku vanhu hinkwavo lava va ya ka ti-Metro Awards a va nga ha yi kun'wani hikuva ta ha ri kona Mpumalanga. Se ku na ti-Exma 2021 22 a Bushbuckridge Local Municipality at Lamahashi Stadium. So i ntsako lowukulu ka hina ku ngopfungopfu va mabindzu lavakulu na lavatsongo. Kumbexani kwalano ni khomeleni kwalano ka ku va mabindzu lavatsongo na hi tata kwalano hi ta hetisela hi swona, kambe ke a ni la ku tlhelela ka tatana Madikana Majila ku ni twa va vulavula swin'wana laya ni kombela miri a Bushbuckridge ya ka Exma 20 kumbe ya hlayela yi ya mahlweni 20, 21, 22. Yo! So we're there for 3 years.
Abush phela loko moze visa mina ana uyi ninge uyi la Limpopo na me mina uyi sivula ku sa hina switayela la kwere a Bushbuck kambe ke yimani ndavu ya nda kuma rito ra n'wina ro hetisela kambe ni nga se ya ka executive mayor swi vula yini ka SABC loko yi fanele yi kuma xiave xa ku va ya rhurhela masagwadi ya muxaka lowu hi munghana lonene a Bushbuck Ridge se swi ka swi tiveka i malembe yanaro. No, it's also the amount of great work that we do both in marketing and programming. It's also our strive as the SABC to partner with government and public and private organizations. I think you spoke very highly about this even last week, the fact that we are living on loans and bailouts. So part of what we do as MLFM is find this partnership that can also sustain the SABC, but put on the map the celebration of our culture and our music, because without that, we don't exist as a radio station. Executive Mayor ntom ka mvulavula hi timhaka ta mabindzu na van'wamabindzu lavatsongo na lava kumbexana hi ku angarhela mi nga ku yini ka loko hi kha hi hetisela ka vaaki va masipala wa Bushbuck Ridge ku va nga langutela yini ku ya hi leswi n'wi mi tivaka swona na vo van'wamabindzu lava mi ri yini ka vona? Hi la ku vula ku loko va karhi va sungula MDK Tatana Machila va vulavurile ngopfu hi ku khensa provincial government, va khensa futhi including na district na hina hi lava ku swi khensa ku our honorable premier xikan'we na honorable MEC wa sports culture and recreation na Mpumalanga a hi nge endli va nga ri kona hikwalaho ka ku ma swi vona ku hi tirha swin'we ku tiwe Mpumalanga ku lo tiwa Bushbuck Ridge ntsena exma yi ta eMpumalanga leswi vulaka swa ku hina hi lava ku khensa hi tinyungubyisa ku a hi tirhi hexe kambe na government wa province kona leswi nga swi vulaka i ku ha pfumela ku vutomi bya vaakatiko ngopfungopfu eka mabindzu including na tona tinqambi hi toxe na vayimbeleri swi nge hi fani hikwalaho ka ku vamabindzu kumbe vamabindzu va ku xavisa kumbe va ku endla swin'wana na swin'wana leswi nga ta va swi endliwa xikan'we na lava va rhurhelaka va nga na ti-lodge ni mani vula ku Bushbuck na toho a ti-lodge leti ti retiwaka up to 5 star lero hinkwavo vamabindzu lavatsongo na lavakulu na hinkwavo lava nga ta va va endla migingiriko ya ku hambanahambana vutomi bya vona byi nge he tlheli byi fana na le ku sunguleni hikwalaho ka ku ni vurile ku a ka ha ri na Metro Awards ku na Xitsonga Music Awards a Bushbuck Ridge vanhu hinkwavo va ta va se va suka tindhawini lava va tolovele ku ya Mbombela va ya kwala ka masipala loyi a ngo lo Kege kwala tlhelo ka Mbombela ku nga Bushbuck Ridge local municipality ku va va ta tiphina hi Christmas ya vumbirhi ya ku sungula hi vhiki leri taka vhiki la matata ya tingoma ku landzela ya exma se ku ya va na Christmas wa makumu wa Christmas ya Christmas. Emetweli executive mayor cancel swinene hi mina n'wina ti-5 star teto mi ti byela ku hayi hi la mina nga ta ni ri kona ku sukusela ku nga ri khale ni cancel swinene mani ku khensa hina munghana lonene Butet na Butmachile inkomo executive mayor a ni hlamala mani masiku lama mavhiki lama manharhu lama nga hundza loko ni hlangana na Rose ni hlangana na Sesi Rudzani hati a swi tikomba ku va swiswo swi le ku va fambeleni kahle a hi tseleni. There's going to be a lot on air that will also be launching from a marketing and a programming perspective. We are calling on all of our artists, particularly those whose music has been playlisted, to familiarize themselves with the rules of these awards, because as you know, it's one of the most prestigious awards in this country, and we want to see it grow even bigger. But we really want to appreciate their love and support as we keep growing the Xitsonga Music Awards. If you're 20 years old, I have something big for you. We'll make that announcement. We'll come back on air. No, I can't swinene Tatana Machila cancel swinene ku va mi kota ku fika mi bula na hina lava va lava ku va xiphemu ke mi vulavula hi ti-sponsors to hambanahambana na vo va nga hata kumbe hayi amala munhu. We are coming to them even now. There's going to be a week where we're going to come on air and let them know that we are in Bush for about a week or two. But those that are interested, please just get in touch with us, as Rose, Ses Rudzani, and Amo Matebula, so that you can be a part of this big event.
Kensel Tatala Kensel Papa. inkomo sweswo mingisero mgana lona FM swi twile Xitsonga Music Awards xa vo20 xikongoma a Bushbuck Ridge ku seketeriwa hi masipala walowo wa Bushbuck Ridge Municipality mbatwile va kha va vulavula executive mayor igimeta nongonoko wa hina wa Afrika wa vulavula kwalano na mahungela mo yo tsakisa nongonoko lowu humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni kalanga Pet Mathebula ni ri ka n'we na valawunga kwala tlhelo ka n'we va na siku lenene mi tiphina nongonoko